ram pakhat ve mai ni sia heti tak maya America in khovela thununa a thlek lama pianga ram lian le tam tak an chen ve ngal mei thei chan chu super power nei ram ani wang ani ya chu super power ni tur chuan ram hausak na hi abul pui berani ya khovel sum do na a maswai tu ni anga ya chu chuan thil dang zong zong akeng tel ngal vek theiani ram chung thil siam chua hi khovel ram dang telaka atam bik le turani a tin ram dang ten an rin chan thei tur sum rin tlak tak an nei angai bok thil siam chuan a khol le mun ma changkang tak nei angai boka super power ni na chuan khovel mun sang sanga an duwa sipai tir chua thei khopa chakna an nei turani nuclear power ral thuam nei hi super power ni na chin chiana poimo tak ani bok ram sang sanga sipai mun an nei thua tur alani le chewa ral thuam changkang le khovel hriat phak lo technology thar drone tele cyber warfare nei angai tela hau le vau nimia lova ram dang te hi thei khopa mani nun phung film la le ei le in manga ne na nei te hi akila lung tangkai ni in khovel mi puiten an ram nun phung le democracy ang chi te an ngai sana zui an chak tur ani bok khovel mun sang sang atanga mithiam te hi phom thei zirna mun changkang nei angai tela chung chu America khuan ani fekani tin ramzau tak mishing tam na bok si ni apoimo le a ram chunga hian mani kham khop le ram dang hral chu tur leilung hausak na oil mineral le agriculture tam tak a om turani bok tin ram ta na him na lai mun le tui fin riat liana kong nei hi atangkai hle a khovel sarkar rang te na in chian that na nei te khovel mun sang sanga thil thleng chunga thu nei na nei hi super power ni na chani tin UN World Bank le IMF ang chi ya hian thu nei na sang tak an nei thina heng thil te hi ram pakhatin anei vek chuan khovel mun sang sanga athu nei na alan tir theya chu super power ti in kan lo soi ta thina ni he super power ani na hi USian engtiare nge ahum thei don ti hi soi har tak ani to a he ni na le tin mun lua lan thei hi an la om lo ma se chu tiang din huna ding ve thei reng te zinga hian China hi USL thei ber le super power ni nai ber turangai ani to a achan chu khovela GDP PPP anti mai purchasing power parity mangchuan economy lian ber ani to a thil sian chu manufacturing lama khovel maswai tu ani chhoboka sipai ral thuam nei tam lama US ale per to a technology thar AI le quantum computing lama nasatakin ma ala nasa le ni India hi emerging superpower ti inan soingun le a kum sang ni somli pasari ma a superpower ni tumin ma an la a khovela economy thang chak perpol ani in tuna hian khovel economy palina a kan ommeka khovela mishing tamna perram ani to awangin thalai na thok thei tamna ani thale ni European Union hi ramsang somni pasari anni awangin super power anga soi hi an omnuala ram khat ang dewa lak chuan khovel economy mun ruk athena mun khat zet an huamani ram dang tran puina lama thil ti thena sang tak an nei bok Russia po hi kol war hun lai khan super power aloni to a tuna po military chakna le leilung hausak na oil le gas awangin thu nei na engemo chen chu ala nei renga ama ero chu Ukraine boina awanga ram sang tem an shek na hian a economy ati niam na sa le a heng ram te hian an super power thei lo chu an economy that dan le ram dang ne na an in thian that na chung changa a in ngat thui hle don ani US politics le an policy sang te hian khovel boruak avohot le a abi takin Donald Trump sarkar thar hnuaya hian khovel huapa ngong nei thei thil thleng atam hle a tun lai hian US le Iran inkar a chezual hle a Trump an Iran chu khovel atanga nuai bo hiala alo vo to a Iran in Israel po khovel atanga nuai bowa an vo bok US yan Iran chu khovel chok buai tu per pakhat angin anga ya
an inkar buaina hian Middle East pum huapin indona khan theidin muna adingani Ukraine le Russia indona apo hian Ukraine chuan kumthum chuang Russia ina adau to nuwa US sarkar abik takin Democratic Party chuan Ukraine alo thlop tlat to thina heti lai hian Republican lam Trump a sarkar ero chuan indona ti top turin mala antum thung China nena an in ep na chungchanga po hian US le athurwal pui te chuan China an ep renga hemi ba ka hian sumdon na le ral thuam konga po heram pani te hi an la in machon tarenga Latin America le Venezuela lam Trump a chuan a han hoya ri lo tol ruk na dona tan sipai chakna man atum ru hle a hei hian Venezuela ne buaina lian zo a chu a theya ram ri le ral tlan chungchanga USA dan lawa lutte no chua le Mexico ram ri hung a siam zo hi Trump a sarkar agenda lian tak ani meka he malak na hian khovel ral tlan din hun ati buai hle bokani khovel sumdon na hi US dollar a ingat na sa hle a ma se US politics in lumlet tan hian ram sang te chu US dollar man to lo lam a hoi tir meka USC khovel superpower ani awangin an politics khel dan hi ramdang in dona le in rem na sanga in lo na a ommang lovani Trump policy America first in lumlet na hian ram sanga ngong thalo athan na sale a US in China le ramdang te chunga chia sang tak abituk khan khovel sumti mai chu ati niamemo ati to pawangin NGO le humanitarian group tam takin sumle pai anta chamme ka hei hian mi makta duai tam tak nunna ati ter thong me kani tin kumsang hi somni paru January a US in Paris agreement le climate treaty sang achua san le ta ka wangin khovel huapa boruak von that na tura malak na akhai lak na sa lebok hei hian mahuna khovel boruak ti sa zualin chiat na sa jok athan thei ni in mithiam te chuan an ngaya US le Russia in kara nuclear ral thuam in thunun ton na chu kumsang hi somni paruk hian atop dona he in rem na hi atop phuna chuan rampani te nuclear ral thuam siam le man konga khuak hirna a om to don lova hei hi khovel himna tan hlo om tak ani mek bok US in Ukraine ne na ral thuam le puina pek thin ati top ta ka wangin Russia ne na an indona a Ukraine chu din mun la oma ading meka he policy in thak hian khovel hi himlo zo sumle pai lama har sa zok le in rem lo na huna khovel hi anor lut me kani US policy thar hian ram sang angong dan po a in ang lo le Ukraine hi atuar na perpo la ni ya US in ral thuam le sumle pai puina ati niam ta ka wangin Russia laka anram ven himna anging na sa le a Europe ramdang ten puive bok ma se US angaral thuam thanem le chak an pe thei lova hei hian Ukraine din mun ati chi ai na sa le US in chia manga thung ru na aman tharawangin India hian US a chia sang per ala ma chona chuan James and Jewelry le dar thalang te angong na pi ka wangin India export a US dollar tluk le ding on somriat pasari set alo pha theya tin Brazil le Vietnam po in US atagin chia sang tak an machan ve bok awangin anni po an buaina athuk sot le US le Israel in Iran an be thut nuwa Iran le athurwal puiram te hian an tuarna sa le a Strait of Hormuz an kharbe awangin heng ram economy le khovel huapa oil export akai lak na sa le a chu khovelin kan tuara keini Mizoram kil to pami point kan tuar chaumek chu ani kan India ram Prime Minister Narendra Modi a poin ama bodyguard tele ama zui tu thin tu convoy chi sang te po ti hiama ti tlem zelin tuna chuan ani po security lama atol niam hle a chutiang zelin keini Mizoram a po ngen na ala ran chuak zel he Iran buaina awanga oil ban sang hian ramra theile chaklo jok te angong na le zuala abik takin Pakistan Bangladesh le Sri Lanka ram te hi energy man sang laka anno em maya
oil man asan na hian eile barman atisa ngala mi pui van tlang tan khosak ahar sa zual hle ni tin US in khovel mun sang pui na foreign aid ati niam wanga atuar na zual tur te chu Chad Somalia le Afghanistan ramte hi climate change le Indona awanga mang ang sa an ni a US pui na an tlak cham ta ka hian ral tlan le no pang te tan nun na chan him na tur eile in le risel na lama an tla cham le to a tluk lovading ni ma se India hi sum don na konga le Ukraine hi ven him na konga angong na zual perang mu anim hetiang taka Trump policy ron in lum let hian khovel ram shuai tu tam tak te lu ati hai me ka tuna hian khovel pom puya America hian super power ni na din mun ala chel ve sha ma se Trump a policy America first ati lendu na lituka le America siam ro pui atum le na lituka hian America chu ram tam takin an ensan shat sheta tuna chuan khovel ram lian zok ten tuna hian G4 kan ti te BRICS kan ti te le EU ram te anon in lungrol chauzela America an hlo le an ton thin chu tuna hian keini India te ngai po in America USC kan poi salo zo to ni inalang chu wangin khovela super power ani mek na hi US hian Trump policy awang na hlo theya Trump policy awang hian hun local le huna hian super power ani na hi hei ai sang le ngel het zok hian ala om thei ve bokani chu hunin ala ron hril do na ni